So ke abantu abaningi bayangazi indlela ebengiyona ngendlela ebengiphuza ngayo mina ngihlukene nomuntu owazalwa ephuza ngoba uma bethi mihambana nami ejointini uma ngithi ngiyakhala kuthiba ingane igagcutshwala ilala uma ngiphaphama nali ibele linotshwala ngiyalincela so ke kusukela lapha impilo yami ayikaze yaba right ukuphila kamnandi njengabanye abantu emhlabeni angikwazi mangiqala ukubona kulonyaka lona mangaphosti ngithi omashi angaqala ukubona ubaba Ndlovu enza imanga lana esontweni ngathi nami ake ngihambe uqala kwami ngisacabanga ukuthi ngize ngala ngaba nenhlahla ngathola itoho umakhelwane ngathi ngamenzela itoho akanayo imali enele angangizama nge-TV screen ngathola yona ukuze ngikwazi ukuthi ngifake iDS ngibone izinto ezenzakalayo ngoba iTV ebenginayo bengakwazi ukubona lezi zinto engiyibonile so ke ngakwazi ukuthi ngize lana ngafika ngalibika udaba lami ngathola usawoti nekhandlela nensipho wathi yamathunzi umehluko ngobona ngo3 days qala kwabonakala nabantu bebengibalekela bengangikhokheli imali zami baqala bafika ngizovuswa umuntu ekseni engibize ngakangene kwasesangweni engimemeza ethi mkhulu nayo into yakho ikhona ngathi mina hawu usuze uyiletha ngoba nakho usuthanda wathi ngikhathele ukuphatha imali ngicabange wena so ngaqala ngabona ukuthi nayibo lezi zinto ziyenzeka kuze ngiqhubeke kuze kube namhlanje bangelane angisafoni ngiphuthi baba inkonzo kaBaba Ndlovu umayila istenga ngifika nsuku zonke lana umayila istenga ngoba nase office usisi lona engengithole office esitolo siyangazi naye ngiye ngivele kuyena kaningi ngivela ngiyasizakala bakwethu engikuthandayo imanga ziyenzeka nabamendleleni yami abangivimbele bayagodluka mangaphosisi ithuyi isigudlukile okay ngiyabonga kakhulu ngithi nomunye oyeyayo lenkonzo oyithatha kancane ngicela asukume naye izinto zizolunga kuzolunga sengibonile and nginethemba elikhulu ngizophumelela sengiqalile ngayibona impawu ukuthi indlela yaphambili iyatholakala amen ngiyabonga ngisukuma nokubonga ukukhulu fana ngabe namhlanje ngihlele emakhandleleni umnyeni wami ngesonto ubegula ngahamba ngothenga iskip ngamfaka sona ebusuku ngomsomluko sabiza imoto umphefumulo uphuma ngithi ngiyaphuma eminyango ngahlangana nezilwane nazi la efonini sengibakhombisile abafundisi sesishonile sodwa ngaphambili izingane ziyakhala ifika imoto imthathe ubaba ahambe ngomsomluko usesibhedlela njengamanje kuphinde ngolesibili ngiphinde ngichele nangosawoti sishone sesibili uphilile ubaba esibhedlela ngisukuma nokubonga kakhulu ngiyabonga uNkulunkulu ugcobo la ekhaya angazi ngabe kumanje nje ngihlele emakhandleleni ngiyambonga ubaba uNdlovu anginawo amandla okukhuluma